Ako te zanima kako da ograničiš pristup podacima na Power BI izveštaju, na pravom si mjestu. Šta želimo da postignemo? Želimo da imamo samo jedan izveštaj kom pristupaju svi korisnici, ali svaki korisnik da vidi samo svoje podatke. Za naš primjer koristit ćemo izveštaj prodaje i šta je cilj? Želimo da direktor prodaje vidi sve podatke, bez ikakvih ograničenja. Međutim, prodajemo online i fizički po radnjama. Želimo da osoba zadužena za online prodaju vidi samo podatke za online. Milica treba da vidi podatke samo za prodaju u Beogradu, zato što je to osoba zadužena za prodaju u Beogradu. Vladimir treba da vidi podatke samo za Čačak i Užice, jer je zadužen za taj region. Kako se ovo postiže? Potrebno su dva koraka. Prvi korak je da kreiramo te kriterijume u Power BI desktop aplikaciji. Drugi korak je da dodamo korisnike u te kriterijume na Power BI servisu. U Power BI priči kriterijum se zove rola ili role, a cijel ovaj proces zove se Role Level Security ili skraćeno RLS. Idemo u Power BI desktop aplikaciju. Ovako izgleda Power BI izveštaj na kom želimo da implementiramo ovaj Role Level Security. I idemo na page 2. Ovdje sam postavio prikaz odgovorne osobe i lokacije, tako da vidimo koja osoba treba da vidi koje lokacije, to jest koje gradove. I da pređemo odmah na stvar. Sve ovo radi se u dijelu gdje je modeling i zatim manage roles. Znači kreiramo role. Kliknemo tu i hoćemo da kreiramo novu rolu. Možemo da je nazovemo direktor prodaje, na primjer. Ovo je tabela na kojoj želimo da dodamo neki filter. Pošto je ovo direktor prodaje koji treba da vidi sve, nećemo dodati nikakav filter. Znači samo kliknemo sa strane i idemo dalje. Kreiramo drugu rolu, to će biti online prodaja. I ovdje želimo da dodamo neki filter. Znači kliknemo na online prodaja, zatim tabela na kojoj želimo da dodamo taj filter. Idemo na 3 tačke, add filter i odaberemo lokacija. I ovdje gdje piše value treba da upišemo koja je to vrednost. Šta želimo da upišemo? Kod nas je to u pitanju, da pomerimo ovaj ekran. Znači, odgovorna osoba online zadužena je za lokaciju online. Tako da ovo je ono što nas zanima, lokacija online, tako da ovdje pišemo value online. Možemo da kliknemo ovdje na Verify DAX, čisto da dobijemo potvrdu da je to sve u redu. Jer, na primjer, da izostavimo ovaj znak navodnika i kažemo provjera, dobili bismo informaciju da imamo grešku. Idemo dalje, dodat ćemo novu rolu, u pitanju je Beograd i tu želimo da dodamo isti filter, znači po lokaciji i da je u pitanju Beograd. Sve u redu. Zatim dodajemo rolu za Čačak i Užice. I ovdje je zanimljivo to što imamo dva uslova. Kako se to dodaje? Isti uslov, add filter, lokacija. Upišemo, lokacija je, na primjer, Čačak. I sad kopiramo ovaj dio teksta. I ovdje sada dodamo ovu uspravnu liniju. Znači ovako dvije uspravne linije, to znači OR. Znači Čačak ili, pastujemo što smo imali malo pre, i upišemo Užice, verifikujemo da je ovo u redu. Ono što je dobro, što možemo odmah, dok smo u Power BI desktop aplikaciji, da testiramo kako ovo funkcioniše. Idemo View As i kažemo hoćemo da vidimo podatke kao rola Beograd. Kažemo OK, vidimo da je u pitanju Milica koja vidi samo Beograd. Naredni korak je da sačuvamo ovaj file, ovaj dataset, da ga publishujemo na Workspace i da zatim tamo dodamo korisnike u ove role. Idemo. U Workspace-u prodaja. Sada imamo dva dataseta. Imam dataset analiza prodaje, to je stara verzija bez role level security-a, i imam novi dataset koji se zove analiza prodaje RLS, koji ima osnovu za role level security. Šta to znači? Kada odemo na ovaj stari dataset, zatim na ove 3 tačke, znači ne klikćemo ništa, samo prelazimo preko tog dataseta do ove 3 tačke, kliknemo na njih i zatim ova opcija security. Znači nemojte da mešate, postoji security, postoji manage permissions, nije ista namena, za role level security koristimo security opciju. Kliknite tu
i vidimo da ovdje nemamo nikakvu opciju, kaže kreirajte role u Power BI desktop aplikaciji, ne postoji ništa. Hajde vidimo šta se dešava kada pogledamo opciju ovu istu za ovaj novi dataset. Znači idemo na 3 tačke, zatim na security i vidimo da ovdje imamo role. Kako sad ovo funkcioniše? Beograd i sad ovdje izaberemo koja je ta osoba koja treba da ima pristup podacima za Beograd. U pitanju je Milica i kažemo add i obavezno, ono što se meni par puta desilo, kliknem na add, mislim da je gotova priča, međutim nije, moram i da pritisnem dole opciju save. Zatim idemo do direktora prodaje, upišem direktor prodaje, pošto sam tako nazvao mog direktora, idem na add i zatim na save, zatim online prodaja, osoba za online prodaju zove mi se online prodaja, intuitivno, ovo je testno okruženje, idem na add i zatim na save. I što se tiče Čačka i Užica, u pitanju je Vladimir. Ukoliko treba više osoba da gleda podatke za Čačak i Užice, samo bismo dodali još nekog korisnika i idemo na add, save. Da bismo testirali da li ovo sve radi, kreirat ćemo novi izveštaj koji targetira ovaj novi dataset sa role level security. Ovo jeste najbolja praksa da imate jedan dataset, znači jedan model podataka i da zatim sve izveštaje bazirate na osnovu tog dataseta. Znači da ne bude iza svakog izveštaja poseban dataset, već i za svakog izveštaja jedan dataset, tako ćete znati da uvek prikazujete iste podatke na svim izveštajima. Kako se to radi? Otvorimo Power BI desktop aplikaciju, odemo na get data i ne ponavljamo sve iste korake, data from SharePoint, from Excel, from baza, nego već imamo taj model. Idemo na Power BI Semantic Models opciju, selektujemo model na koji želimo da se nakačimo i kliknemo na Connect. Na taj način pristupamo podacima koji su već sređeni i spremni za korišćenje. Za ovaj demo samo ću da prevučem odgovornu osobu i lokaciju, kako bismo mogli da testiramo da li ovo radi. Sačuvat ću ovaj izveštaj i publishovat ću ga u isti workspace prodaja kao malo pre. Nakon toga, gotovo je, nakon toga ulogovat ću se pod mojim nalogom, a zatim i pod testnim nalozima da vidimo kako drugi korisnici vide ovaj izveštaj. Ovo je Power BI servis, vidimo da je izveštaj uploadovan, kad ga otvorim ja vidim sve podatke, što je očekivano, zatim se vraćam u prodaju. Ono što je jako bitno, što je ključ da sve ovo radi, jeste da odemo na Manage Access i da budemo sigurni da svi korisnici na koje treba ovaj role level security da utiče imaju permisiju viewera. Znači samo da gledaju izveštaj, ali nikako da ga edituju ili da imaju neku višu permisiju, jer ako ima višu permisiju, na primjer ako kažemo da Vladimir Petković ima permisiju kontributora, member ili admina, on će uvijek vidjeti sve, role level security za njega neće raditi. Znači uslov da role level security radi jeste da korisnici imaju samo view prava. Tako da tu je direktor prodaje, tu je Milica, tu je Vladimir, znači dodat ću još samo online. I znači neće biti member, nego će da bude viewer. Ajde. I posljednji korak je da testiramo da li sve ovo radi. Ono što je odlična opcija jeste da nema potrebe da se ulogujete kao neki drugi korisnik, već ukoliko imate pro licencu i vi kreirate sav ovaj sadržaj, vi ste admin ovog workspace-a, možete da vidite kako neko drugi vidi podatke. Hajde da vidimo kako to izgleda. Idem na dataset za analizu prodaje RLS i zatim 3 tačke i security. Kada želimo da testiramo kako stvarno neko nešto vidi, idemo na ove 3 tačke pored role i onda ima opcija test as role. Prvo vidimo šta prikazuje ta rola, međutim nas interesuje kako to vidi određeni korisnik. I onda umjesto ovog select role kliknemo na select person, znači da izaberemo koju osobu želimo da koristimo. Ako na primjer upišem Vladimir, izaberem Vladimir Petković
Ovdje piše assigned roles, Čačak i Užice. Znači očekujem da Vladimir kad se uloguje vidi samo gradove Čačak i Užice. Kad idem na apply, to je to, Vladimir vidi samo ta dva grada. Ako se vratim i umjesto Vladimira izaberem online prodaja, znači korisnik zadužen za online prodaju, vidimo da pripada toj roli. Kad kažemo apply, vidi samo online. Idemo dalje. Ako izaberemo direktora, direktor prodaje, očekivano je da on vidi sve i vidi sve gradove. I posljednja provjera, izaberemo Milicu koja je zadužena za grad Beograd. Kad kažemo apply, samo Beograd. To je to. Znači šta smo postigli? Imamo samo jedan izveštaj. Nema potrebe da nešto mi prefiltriramo, pa da šaljemo na mail, pa da obaveštavamo i svaki put kad šaljemo neku informaciju da uvek filtriramo iznova. Ne, tome je kraj. Znači u Power BI to funkcioniše drugačije. Imamo jedan model koji se koristi kao baza za sve izveštaje. Na nivou tog modela mi definišemo ko šta može da vidi i vidite sami kako to funkcioniše jednostavno. Nadam se da ovaj klip pomogao. Ako vam se svideo, kliknite na like. A ako želite da budete obavešteni svaki put kad izađe neki novi klip, kliknite na subscribe. To je to. Ako imate neke komentare, pišite dole. Vidimo se uskoro. Ćao!